Aion Amonen galaietan sumeldan da asko zegoen gure herrietan. Jende askok egiten zuen lan, sumetzko saski eta altzariak egiten. Sagarayo de la sagarayo de la sagarayo de la yo de la yo de la sagarayo de la sagarayo de la sagarayo. Gaur egun oso urrutitik iristen zaigu aintzina hain geltu genuen materiala. Asiatik hain zuzen. Bidaia luzea egiten du muin elo medurak. Gure esku arte da iritzi arte. नचे नचे कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने ¡Vamos arriba! Órale pues, para latinos y caribeños. Mi trabajo son tus derechos. Meu trabalho são seus direitos. Gure Aion Amonentzako bezala saskigintza oso garrantzitsua da gure bizitzan. Servidor público, funcionarios, somos la misma clase, somos el mismo barrio. No te olvides, ay hermana, de aquella noche en la guardia. Saskigintza egiten bidez gizarteari aurre zein helduentzako joko didaktikoa eskaintzea ahalbidetzen digu. Mi trabajo son tus derechos, mi trabajo son tus derechos, mi trabajo son tus derechos, mi trabajo. Kit hauek kurtso eta tailer ezberdinetan erabiltzen ditugu. Aurrak egun baten saskigile sentitzen direlarik. Estamos juntos en vigilia, elevando las voces unidas, que quepan todos los mundos en uno solo, no te sientas extranjero, somos trabajadores del mismo pueblo, somos tus compañeros, soy estados, soy precados. Saskigintzan guretzako hain garrantzitsua den lan egitea aukera ematen digu. Temos o mesmo sangue, somos latino-americanos. Meu trabalho são seus direitos. Saskigintzan gizarteari kalitatezko lana egiteko, gai galera erakutzeko aukera ematen digu. Si en la misma vereda vivimos, mi pana, no hay nadie que mejor sepa lo que necesita tu vida, el servicio que hace falta que tengas. Por eso sumo a las calles mi grito contra el ajuste y los despidos. Somos la